Murungamiri wa rwangi rwa kwamukira mateta ja thirikari Florence KAJUJU ni achumirite na arua na kuga rwangi rwa ombudsman ruri tayari gukarithia nthenga bana KAWIRA Mwangaza na munini wawe Mutumantu Ithinkia nikenda gukinyithia muthia murutira jwa gisiasa jura jwitite na mbere kaunti-ini ya Meru. Ariuga UBICI na ataramu babaingi baria bathomerete kuthiria nkuchanio na kwabwira muno bakaewa kanya ga kureta thiri. Neugite bakaandikira BARUGA NTEERE CIOJIRI nikenda gutikethurwe na kuremwa kwa ngugi kaunti-ini ya Meru. Mukaririgite wa kiama kia ombudsman Florence KAJUJU na ugite ati obisi yawe igachiritanĩria kuthiria nkuchanire chikuoneka gatigati ka ngavana KAWIRA na munini wa Mutumantu Ithinkia ni untukire obisi eje kuri na ataramu ba kubariria. Ende thai tukuona kwina mpatho inene na gatigati ka deputy governor na governor, lakini batu ende turi ofisi ya ombudsman pia itobera batu turio tumbo batetheria no ndene ya ofisi yetu twina mediators, twina baraba arbitrators, twina baraba mbakwithia baikarithia until they bakathithia reconciliation era tuweta alternative dispute resolution. Ariuga bate kwenda ngugi kaunti-ini ya Meru iremani untu bwa nkuchaniji ikwithirwa baringirwe kura bari gintu kimwe. Itobera mantu ya nontu baringirwe kura bari gintu kimwe na sheria ebete inya bethira bagitira Meru County ngugi bari gintu kimwe tutikwenda ngugi ira babati kwithia bagita ikirema nontu kwina mpatho kana kwina mpinyano. Kwa ito baromba bachokanire amwe na bethirwa babendelea kwithia batikwatanira turio batu turi ofisi ya ombudsman tukethia twibandikira BARUGA twibera beye tukarenthi nabo tumbe kwariria na inyera twegi isheria mathina era benayo tuone na atia tumba utigira twikwatanira twinthe turi a Meru no ntu itukumenya bira biena maana ni bora ngwira twabere bombe kwithwa baimita ni akubaromba bakinya obisi neje nikenda barirwa na gutigira kwina ngwataniro. Kwa utu abaromba bethirwe bakeya ke batu inya tubaririe na tumba kureta bara bangi bonde bomba kwithwa bena mathina mwanya kenda Meru yetu yethwe igita ngugi bura kwagirite batu turi ofisi bila tugategera ni bora baitirete wananchi ngugi era mwananchi ake ya complain ke ofisi ya ombudsman atira itirwa ngugi au ende ni tukethia tute wetania bwega nabo kwa urira bakeya twaranirie ngwitikia twatethania kwa twandika BARUGA twabwira kenda bomba kwithira bakireta na tumbe kubwatithania bura tukumba kana kuthiria mathina yari othai. Ni arikirite ati ni akubangania buria obisi ya ombudsman ikarugurwa kaunti-ini ya Meru. Kubwakikishira Murungu atethia mwaka yoyo kithira tukethia tukiruura ofisi yetu kenda bomba kwithira bukireta mathina yari yonthe bwinayo ndene ya ofisi yetu ya ombudsman a Meru.